analysis jangka budget jangka Meghalaya perkat ba naka arway 1,000 crore ini almost 1,000 crore ka budget jang Meghalaya katno kipulut haki education tangga tulop ro almost bapon ita kipulut tulop almost 15,000 crores palat almost 16,000 crores kipulut tangga banran ke office ke majority na kita ke ki institutions ki educations bagi office sarkar kuboom ibarat tap apa niya government gidon arjait ki revenue ki tax na revenue dan ki non tax revenue dengan nampai ba almost news pa lifeway crore kapamen kayo na ki non tax katamut kidu yon kilimestone bat kiway barbor kakitu ki non tax kadon ka ses kata percent for education kabangipon man bangipon kadon ka ses kata percent aba recharge gipon dungi ni recharge aspa khandai ni aspa kadon ka ses ki saibu tentang education bakit itu yang kadon ka ses kata tentang education bakunta tete barbor haba fund ye ke surok aba tep umpnian kadon ka ses ka sarkar ndi tan po Meghalaya jan baro kawai ka rihi pulut pun education mereka tahu ndapre kecing sisa kata menapik meneba ban train ban ai ke jiki kai ban pelong skill ki samla ko ba chipo hajar ngut ki samla hakani ka state ka jomi ka profession ki ai chipo crore mena modur kat ban le ki festivals ki bu 4 crore mendapat ke health sektor kini kita kanang hiar kecimut cunga bamba bangikum kinang punya school dari ke balang leni papar lada ngi depend ke komen ting ngin posisi nyabdon kicingmi nalade nyabdon kicing persang nalade kum kinang punya school kumong ibarat sabni ke de kicing sisa kicing ban jong ini idon kabil idon kamensian Andre kacuk kapor pat kasimpor kini iba kino ki university ni ki school ni ki college ki bapau sekmat ndi ki ko batang ki batumai Islam ban bil ya kata ki assets jogi ban pimpe ke sainmans ki saintnis ki sainaris ki lidikin batum tatar de ki post nem de ki sparks nem ki po haduk katu galabel bekilang dan yo katar ke pat biamre na sainaris ting ginangwan senga na saintmans ginangwan senga nyimpat biang kata Tanne deling satu ke jing pembiangkan jing tuna ka bopon rela kataro na ai jing yoro kino hikai kang tam bat kino peniat la ban peniat hado bakan ni kan long kumni na so kemen banyo iba hapo i katwe kat arsnam kelayo banyo ka kampus lejan so sorom surkot kini barok kadi kacing Tristan dengan jangka presbytery bak ni governing body jing syah kapor bangawan hang ni nga ay arsan la kuma MP ila ban ay tang arsan la haka citon nam ta kanu ka institutions tamba kadon ka exceptional la ti pembiang ki estimates ki plan ki drawings ki babiang bakrang sebab pembiang kita kenang bingilak ban justify ngilak ban ai kambon kisah susur nah kemau ba jing syarat hante hapo KGP hospital ha jawai ro ni ai sen ai absan lap kelakut ke bor MP dari de ki pembiang ki kot kisla pembiang ki drawing ki pembiang ki estimate ki pembiang ilak ban enhance satu sampulak ro tindakan ni kapalisun karpat fi ban pembiang Baka donro kalat mentah po
minority from the government of India, yang ka minority ministry. Kila aila ya ki institute kum kini. Tapi biang ka estimate kan tam ki college. Kato kesing ngadang wan hapo KJP college. KJP kata Synod college ke Badon Shillong ngadang wan tu dan ya kendo ki so kidang krek ki estimate akan urkom memperbiang. Tekadon ro ke new guidelines minta ke Ministry of Minority kum kini institute dada pila man pembiang ni ki kuat kislah ki project ki DPR ki babiang min sa take up no government tang request ye barat thap ba subha ban forward no ya kan ni ke project Pak Eugene ni don ni train ni ke ke state dak pampak nang ni sport Delhi the boys Delhi ngan sepek nang dari nang liang nang ni the state hi kisah biat resto api namar ban dal adep ke ni ka college ban pembiang ni ki DPR kini kita ki ha lembaga lain department kemudian lembaga education planning ki support Ministry of Minority Affairs jisha tu si ngawan apa Ministry of Minority Affairs namar swaban wan ni ngal berkat he tela de ki setek up buat dia ke KJP hospital ni apa Jaya iki don ki project pakimut panpa tekarpat ibarat tap iba Eugene dan Tristom ma pidon haka ruling pidon haka position sebab pembiang sekarang ngau chief minister da don kam pembiang entah ki kuat kislah pembiang di mapi na department dari da kapoi planning dan da poi Delhi ngan sa take up mga haka mo korkom nama baban om hiban ai tan sanlak 10 lak kini ka college kan poi si dari ngila ban ai di kro kata kamu ngila yo dia tangki arts ki science ki commerce ki babum ki subject ki mana until unless ni don ki science ki commerce subject ni na try kanika college kam long ka complete ya don lut kita baro mar ki babon ki subject menta kecuk menta kala per ki jingpuli history ting menta history ka bala thok mchuan dawan ni sarkar BJP kam kelai history ro yang berkelai history ro te ka science dan kama ke economics dan kama mut ka commerce dan science dan kama that's why yang jang kabalan presiden kelak di ka commerce college kan ke cingum toy